Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achher tu silin sangpuya Lai Autonomous District Council in Khanpui nei tura bial som panga Congress Party candidate tur le bial pathuma independent candidate Congress Party nan thop tur ven khan an puang Vaireng teno pangkum ni mi lal siam thara chuni sari chin thrialova abo nuwa ven khan thia mu ani Ramchunga COVID-19 ve en koldam za chu za zera chomko pathum point pali pahnia kai to Sarkar lai puya Finance Commission som pangana chuan vein khan an rom manna Union Finance Minister Nirmala Sitharamani hena an thelut Qatar December ni lia lai Autonomous District Council in Khanpui nei tura vein khan Indian National Congress chuan atho khatnan bial som panga an party candidate tu le bial pathuma independent candidate Congress party nen khop tur an puanga vein ve khan vathum pui biala independent candidate pakhat chuan chu tumina hminga pelut Congress Party candidate turte hi MPCC Treasurer Pu Zodin Tlongan Lai District Congress Committee Office Longklai Bazar apuanga bial sompanga an party candidate turte an puanzinga Congress Legislature Party Leader Pusi Sangchunga cho bial ngai Longklai Bazar ading non dona Congress MDC dang pathumpo an bial ngai thawa an ding dona Sarkar Kallaya nominated member Pu H Lal Ramdin huna chuk Longklai veng pui bial ading turati ani bok Congress Party ten independent candidate an thop turte hi Longklai chan mari biala Dr. Lorraine Lalpek liana Paithar biala Pu Sa Kholiana Lungtian biala Purki H Lalungro la te anni heti lai hian LADC in thanna chu tumzinga Wain Khan vathom pui biala tanga independent chu tum puar Zolbiak thanga chuan Assistant Returning Officer P Marilyn Rol Zakhum thangi Project Director DRDN hena aminga peluta tuntum LADC in Khanpui nei tur chu tuma ming pelut masa berani Voina lunglet tlozin MNF Vice President Pu Vanal Zomachuan LADC in Khanna candidate thatak tak an nei ti asoya he in Khanna hian Longklai district mi pui zongzong ten Ramtana thaber tur she in MNF candidate te an than chu thiam nge an du thua soya MNF sarkar pian chuan puzoram thanga kai thuna hnuai Longklai district mi pui ten masona na satak an don nge be se ti asoi bok Vaireng teno pangkum ni mi lal siam thara chu ni sari chin thriat lova abo hnu avein chanu dar khat borvel khan thia hmoni a abo na nia soya tanga kilometer ni le chan vevela hla tuidai khurluya arwang hi hmu ani kan correspondent thon danin Vaireng teno panglal siam thara ruang an hmu na hi hmun cheng chetak mishing tan po har takani a Vaireng te mar veng pa pu temple moi chuan arwang hi hmuin tuya hian abok khup zong in alo oma a thom hno la hai na phei kho king le lam alabun bok ati lal siam thara ruang hi nak tu ka postmortem ani anga hemi nu hian vuiani ang athi dan chungchang hi police ten an chui mek ani nithum o tur mara Autonomous District Council khasik thut khom chu wen choma dar somle chan ve khan MADC session hola tranani a puke point ne deputy chairman in session hi kai shuaya wen session a hen zo na zeka chanchi an start question panga chu house do kana zeka chana da ani a ka chanchi zona pasari zona te house a chana ni Sonulama official rules pali house phar ania naktuk lama soihowa pass to mani a VC pani mesawai is VC le amepi VC thia tak chungchang chu house phar ani bok ani Mizoram Pradesh Congress Committee chuan MLA ni chunga hlok na dang mu pali anom nia soin atulanga heng MLA pali te chunga mala turin MPCC chuan governor an ngen hemi chungchang of MPCC thuso talan danin Office of Profit dan bo chi an ngai MLA pali te hi MZU le PUC azirti2 Dr. Vanal Thana Professor F Lanun Moya Puel Thang Moy le Dr. Vanal Tranpuya te anni a heng MLA pali te hian Mizoram University atanga hlo la reng chungin Mizoram Legislative Assembly Secretariat atangin MLA te tana ham thana sang PA driver 4th grade anina na thok tui bill electric bill telephone bill le adang te anla le vekti thu chu a hin an tar langa MZU a hlo pui chaula a MLA anga ham thana dang zong dong tura thutluk nan siam le loi si chu dan bo chena chiang tak ani thun tar lang MPCC chon university tengin heng MLA te hian cholpo anna lo ni an thria thun soya MLA pathum professor lanun moya puil thang moi le Dr. Vanal Tranpuya phei hi chu Mizoram Sarkar program SEDP board vice chairman anni thule office le staff tran pek vek ani ba ka motor pani board tin tan pek ani antia heng board vice chairman te MLA ani na pi lama board vice chairman ani na polin TADA class 1 officer te entitled ang pek ni in minister of state rank da ani bok ni in MPCC thu chuan atar lang bok Lok Sabha MP Pusila Rosang chuan Vein Khan Aizola Custom Office lo in ramdang atanga bungro lak lo na konga custom duty lak chungchang te custom assistant commissioner P Niti Sa Verma soipuya
Mizoram sumdong te tana ol samzo ka Myanmar atanga bungrole mamo cha khailak lu theidan turte asoi pui pusil ro sang chon Myanmar atanga thillak lu then khat kuwa anga te custom duty ti intiamani theina na kong dap trulati thu asoi pui ba ka bungrolo lu te endik konga sumdong te tana harsana siam lo theang berin custom miten anna thokthin se du thu custom hotu te chothilani pularo sang hi aizola BSNL general manager thar Arun Kumar nen in komin Mizorama BSNL line le internet connection ti thattu mek ani dante an soi duna MP hian Karmasa Khan aizola NHIDCL office lo in Mizoram chunga kong puin sial mek chungchangte asoi pui ani Tripura Kanchanpur subdivision huam chunga pol sang JMC de chuan Tripura sarkarin bru camp sang om chung ko sanga te Kanchanpur subdivision huam chunga da anget tura ro manna asiam chu dulovin adodal na nimin atang khan tiamchin amlovin lung alona lantira nimin atang khan Joint Movement Committee JMC Mizo Convention Zampui Hills le Nagarik Suraksa Manch Kanchanpur pol de chuan bru settlement dodal na ne chanani a Kanchanpur subdivision a Tripura sarkar chon bru chung kwa sanga da turin ro man asiama hei hian hun local zel tura ami cheng ma sa te tan harsana tam tak asiam theidon ni in Mizo Convention Youth Wing President Pulal Du Sanga thanglu chon soi Kanchanpur subdivision hom chunga indefinite strike ne ani atang hian sarkar office lian le poimo te bank le school po dan cha vek ani a hebaka hian khochung dor le bazar dor zong po khar vek ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani COVID-19 laga ihim theinan heng te hi zomro pui punna mai tuam ro midang hlatin omro ikutle hui mai silfai munro Asama chuan COVID-19 sample nu sumnga chuang endik to ani a State Health Minister Himanta Biswa Sarma chuan February ni sari khan COVID test na laboratory masaber din ani atia hemenu hian sarkarin chaktaka ma alakna wangin tundin mun hi an thleng theita ati heti lai hian darkar som medical da chungin sample sing ni test atin COVID-19 shikai thara za somret paruk mu chuani a Asama hian Trivei Enkol damza thi za zela somkwa pasari point pakwa bialani a tundin muna Trivei Enkol mek hi sangthum zanga an omani Asama industry le masona rural te chuan atma nirbar bharat noya e bar masona konga annorkal ni in voina Press Information Bureau Guwahati bot sai webinar tarlan ani sarkar la pi hmalakna chungchang soilangin Dr. PK Mukhopadhyay Member Secretary DVC Headquarters Kolkata chuan Energy Sector Communication and Transport Sector ate marchak tan masona nasatak tun hnaya thlenga tiya hiba ga hun poimo laya tui kho ate chuan ramhumal konga te tuile energy lama masona konga an poimo thuwa soibok he huna thu sei tu dang Dr. Kishore Goswami IIT Kharagpur professor chuan e barma sona le thanjelna tura kolphe thale ma sona rural ma sona chu ain kung kai thu asoi voinu embenara hian zirlai mithiam le chanchimbumi engamzat antel ani ramchunga COVID-19 ve en kol damza chu za zela som kwa pathum point pali pania kai to a darkar somni pali kal da chung khan damlo sing ni chong en kol daman oma Union Health Ministry chon Trivei en kol dam to zong hinwai somret panhi le sing ku an tin to thua puanga tuna hian Trivei mek hi za zela panga point pakhat ani a mi noi li singa le sang thumin rian vei mek ani darkar somni pali kal da chung khan shikai thar hi sing ni sang ko le za somru pali mu choni a heti hian shikai mu chho to zong hinwai somret palitan kai to a tundin munaram chunga COVID awanga thi hi za pakhat point pali pasari an om anga chutani a darkar somne pri kala sungin zali somli pakonan thi pui le a shria wanga thi to zong hin noi khat singa le som pakwa anom to a ICMR chuan darkar somne pri kala sungin sample noi ria chingli le changli an test mana ramchunga sample test to zong chu viable se som pani le nuai somrupanga atling to ani Sarkar lai puya Finance Commission som pangana chuan Vain Khan anro manna Union Finance Minister Nirmala Sitharaman hena an thelu ta he report hi athupuya Finance Commission in COVID times ti ni in kumnga lo tur chunga sarkar lai puile state sarkarin ramchunga chi amute anin sem dan tur rom manna kim chang takata lana ni a heng rom manna te hi Union Finance Minister P Nirmala Sitharaman chuan parliament a aphar le anga hibaka hen sarkar malak to dan action taken report po apetel bokang Finance Commission hen Nimin Khan Prime Minister nena kumsang ni somni pakhat somni pani atanga sangni somni panga somni poruk chunga anrom mane no thelu to a November ni ko Khan President Ramnath Kovind hena anno thelu to bok ani report bot sai hian zau tak in ron na kalpu ani a sarkar la police state sarkar te tol chung in rel bolna local government lama ho tu te Finance Commission masa a chairman a member te advisory council la mithiam engamazat ron ani Rampoma COVID-19 shileng laka invenatur thilpoimo inshilshena bei pui jan andolan campaign
nei meka tun hnaya National Defence Academy atanga zir chuak tharmal somzola mi puite angen na chanchin thar chherti top main longai khang u mal somzola kania National Defence Academy ya graduate tharkani COVID-19 hi hlausu a hne theiania puipun na i hmai tuamla midang latin omla ikut le i hmai ngun takin silro nang le ichung te him takin inlo omdonia chanchin thar chherti top na tlang pui Lai Autonomous District Council in Thanpui nei tura bial sompanga Congress Party candidate tur le bial pathuma independent candidate Congress Party nan thop tur ven khan an puang wareng tano pangkum ni mi lal siam thana chu nisari chin hrialova abo hnuwa ven khan thia mu ani ramchunga COVID-19 ve en kol damza chu za zela somko pathum point pali pahnia kai to Sarkar lai poi Finance Commission sompanga na chon ven khan an ro manna Union Finance Minister P Nirmala Sitharaman hnen an the lut chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani